Jumpa lagi bersama channel kita Supen. Hari ini tim Jelly Express berjumpa sama sosis balap. Nah, kita mau makan siang bersama sama Bang Kiki. Oke, terus perjalanan Ismail Supen mau makan bersama. Bersamaan tim Jelly Express sama sosis. Walaupun beda muatan, tetap makan bersama. Nah, abang ganteng, lambaikan tangan. Masak dulu. Ya Bang Kiki. Makan apa hari ini? Kayaknya makan mie tumis bela, soalnya sudah bosan makan dagingan terus. Iya. Makan mie tumis be. Oke. Biar kenyang nggak? Hemat. Hemat. Bang, Riki. Kalau sama segar. 9 jam. Mas. Kiki. Kopi hitam Bang Kiki. Ini Bang Rizky nih. Cukup kirim. Supen sudah ada di RM Mbak Indah. Sama sosis balap. Jelly sama sosis tetap bersaudara. Ini Max Solar, artis lama nih Max Solar. Kita nge-es dulu, nge-es. Pak Riki, aman Pak Riki. Yang penting aman dulu. Makan. Pakai mata, makan mie. Bang Diki, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kenyang. Lagi makan bersama sama tim Sosis Express. Walaupun beda muatan, makan tetap bersama. Lagi sama Bang Iqbal. Mana Bang Iqbal? Sri Gunung. Mau selesai makan, bentar lagi OTW Palembang ya. Sama tim sosis balap. Lambaikan tangan. Nagan, Mbak. Hari ini aman. Tadi survei, yes, jawabannya. Masih di tempat yang sama, Sri Gunung. Bentar lagi OTW, bentar lagi. Tim perjalanan ke Palembang sama tim sosis balap. Oke ya. Dan terima kasih. Bang Riki kita, Riki Ayam. Oke. Riki Sosis, sehat selalu. Sama channel kita Ismail Supen Channel. Jangan lupa share and subscribe. Mantap. Aku udah ingat ulang. Itu nomor WA Mbak Indah tadi. Iya. Di perjalanan aja sih. Di Palembang. Atau malam, nanti Palembang malam.